Ubak Syamstar renja ukur tong kakun nyautrap National Awakening Movement kaknam, haka election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council na laban mau prem na kajing ngau bagi jing yalang pat ba banyalap election kin kelalong jing thut yaki khana puli ki badang don ha padangi examen jongki ulaong ba mo u shimet unam penlong yakum kini ki jing yalang. Kumban Syukro, baka election MDC Shaki Artli ki Autonomous District Council kata ka Khasi Hills Barjanta Hills Autonomous District Council kan long haka arpuai terik urempang arja arpusan bar anyo yaki vote haka arpusau terik urempang arja arpusan. Haba kran Shakilat pathai kubor haka no pais ngi jong kakat sau terik urempang arja arpusan ubak Syamstar ulak kedoru bakum ukur tong udon ke jingkerman bagi nong shong shnong kani ke MDC constituency kin jet yu namar ulak don benta haki babun ki kam ban kentiu yaki samla kam tam haki kam yelek kai. Balai ngisi mekani kesenjang namar nga hak tusin balada penbang semai na kapati dunga teng announce ko ga media ba mga kumuta utang na bang perkat ikna ki wele exam tengam nomwan ban punong ki meeting ki bahat ban sawa ban nya tingu na katarada te kanta magi ba kentet nga kumna utaw ba Syamstar ja udi mano kita kam ka hak kentet ba yalaw jom tutang tengawan ban pensai pada hane suara ngan ko yang kani kakat ngalong teng bala tre kam sunong kam ta ngalabat ikipus babun hak sedang wat ikipot jam ga sport club te ipaga ki diventet de limba ka jing ie ke sport de limba bangala yala mi ki kena ki badet mensua banganang long kena sama menta gitu ki kena ki badet mensua ki menta ki la lamba ki dan ki bala tre tulet dan ki bala tre sipai te kumta hi kata ga de nong rem ko ngaba nasawan long kumtahu nong mikmat bukwa long ku nong tre mon soban namta kipat ba teke ke bangamat menyatoru ngajulang tangru vice president nga sport club ngajulang du president nga sport club tengah julong ngadai utrai nga rangin sai football club te kita ki ikinangram ki ba penong nga ba ngan sem nga kisenja bangan nong utal nong nikmat jangka khatsal laban mopram constituency but akaju pol ngadang gijingang ngot baladang ngajak teng ki kam mengan nga hapton pa bi commission kumba nga hapton ta kata matrikam mengaladang ngajak ya ngantre ayu na mentar constituency juga te kumta ngasim ya gane kesenjam ba ngan percaya baladang ngajak aga election nganda bon kikam kiba baningkong kalong ngan lum kinang bala sngi kiba tre kiba bon benta nang bangan yolat bantep ya kijing jong kinang bala sngi kima badru banwat la benta jungki kenang bagin yo bantre wat lagi kam construction go perfect kiba dan hasilong banyo bantep sngo ya kijing jongki nangnya kali kamai kibasa bagi nang demadan di badan hayo te banyo ban perkat itu nam ta kinong show yo iba demadan banyo ekala ban nyarap ya kinong lat lingba ki skim beper kiba jong ke sarkar Meghalaya bat ke sarkar India kunjo keba kunsan kalang banganyo kala ban nyaram ki kina sa babun ki sports competition habaro bijak games beper hak state level ne wat sa national level but international level kata tiga jing ang lebenga but ban butin ru ke jing penbet put ya dijaka di bahab put usam jong kari khasi bat janja but ban yo ban tho sa sarkar Meghalaya ne ke sarkar India bahkan pun pai yo lada dong ye ke jaka ka bala pun kam da kisipai ha put usam jong kalaban mapram constituency bat banyo pansnano ejing kam jogi kena samla kum ka science city perkat ka Meghalaya tingi ka bahaba kedai ka jaka ka balok iwan men pulih Meghalaya inde ka ba susi kalam tan ka science city nginda kata ka de jing kam ka kum sanya hakani ka po bagi le exam ka matric hakani ka po nga kumuta no bikma nga pendawa na mata jogi jing sia ka sarkar ka ben snai science city ka bahaba kena bagi kena gentep kamut dia ka science te bangin padan lu dari bangin adan man badai ngan ciong kata te bat bancho bat bundir ke ka ILP kamen ne lada ni penkran ga bol sencha du district council diki an beladan lupa ka district council kum bang akran minchwa ngam thorai ngin dawa ke ILP nama lingba ka an ni district council ni ngilala ban khanga yeki breu kiban man rum yo kejat hangi lingba ka khai ka pateng te bat ban Siapang ka jing
Penkendria yang ikan metual meyo mulang. Kata lay berkat kisah lah kanus niam. Kasakut sak kumjo. Te ladang along kum MDC ngenten kenal besarkar. Bakumno kinwat la. Te hadu mentah kita tamengi. Sipangka tai ndegi pada kim dan gejing kecil. Tak kadang kerpat di kipada. Bapindan gejing kecil. Bandar yang lebih thought dari city. So personally thought individual. Bara-bara thought dari city. Jaga sarkar berbalik penkendria ya kita metual. Kenapa? Kandang kita kajing sungai, kandang kita kajing keluar. Piang bakade ke smart city, indai hai ke smart city. Dekat jeng sudah kade ke yomulang. Teh berkuntai ngambil nanti kajing amnot, kajing itu jong ai pada inu terbuat. So bahar haba fitat dekat buat nanti. Tat dekat akuar dekat kurang. Tat dekat jing soto dekat jabiang nanti. Tat dekat hap nanti. Wat numsa alam baklahan nonu. Pendengkam hap ya dekat jong hap nanti bantar buat. Berkata hai dan kumno milam ka ega salam berkat iklawe yang kinaret kenamba kin satu akanda ha ginda san na dia buat kinlong try ya la jong kenda sia kinlong try ka yo kahat kinlong try ka kai ka pating Habatin pej bahagi kishap ka sharp plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.